Baterka. Baterka? Áno, sa vybila už. Nejde naštartovať? Aha. To potisne tak. Veď ide. Neviem, potom sa vypla. Dobre. Teraz na mne sa vypla. To išlo to rozstýl. Vidíš? Potisnem ťa do depa. Hej. A je potisne to daš krížom. A rovno tam. Tam ho potisnem a potom len prebehneme do depa. Tu na ťa potisnem, tade to. Áno. A tu na zahneš, ale tu zastaneš. OK, kde Tam. je? A tam už Lacko pretlačí do depa, dobre? OK. Nesmieš ísť do protismeru, Lacko, chod tam, aby tam zastal. Poj za ním. Už ho tam pretlačte, hej? Len pozor na protismer.